الفخر والمناقب الإمام بالحق والأمير المطلق أبي الحسنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيد المطهرة الجميلة الجليلة ذات الإحسان الطويلة في المدة القليلة الإنسية حوراء أم أبيها رازية مرزية زاكية زكية صديقة طاهرة الفاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وعلى إطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سارے دوستان عزیزن بزرگوارن دل کی امی گہرائی سے تم سارے خدمت مزن عید سعید فطر مبارکباد عرض کران. خدا بن کریم تھوین تہ سارے محت سان صحت و سلامت. رمضان مبارکس مزن یم اس اطاعت عمل نماز اعمال انجام دت تم اسن بدرگاہ حق قبول. سانن عملن سانس ذکرس سانہ شبہائے قدر یم اس انجام دت تم اسن بدرگاہ حق قبول. سان جمی حاجات مناجات مراد اسن روا. اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. بس تہ مومنین ہند کم کی منٹ کھم زیادہ کہین کہ معروضات عید سعید فطر کس بارس مزن یم میں تہ کنت عرض کرن کیاز فرماوان مولا الموحدین آسمانی امامت گوڑنیک خورشید گوڑنیک آفتاب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی صلوات انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر اللہ قیامہ. عید کم سن خاطر ہے. عید چھنہ پرت کس انسان سن خاطر کی نہ یہ روزن پرت کا انسان غلط فہمی مز کہ مت چھ عید ہمس تہ عید ہمس تہ عید. نہ عید چھ تم سن خاطر فرماوان مولا الموحدین امام العارفین مولا یقول علی حیدر قرار علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان عید چھ تم سن خاطر لمن قبل اللہ صیامہ یم سن ماہ رمضان یم سن روز خدائن قبول وشکر قیامہ بیم سن شکر تو یم سن قیام خداوند کریم قبول. عید مطلب گو کیا اسی نا عید 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 الفطر عید الاضحیٰ عید ولایت. عید مطلب گو کیا کیا اچھا ات کت سنیمت زا عید ونو کت عید دمو کت ناو. عید چھ عربی لفظ این یہ بیگے چھس دال عید. عید مطلب گو عید چھ درامت اود مزن. اود گو این واو دال اود. اود گو پلٹنا. اود گو واپس پھیرن. اود گو یوٹرن کھون اتنا اود. یہ چھنا ونان اس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سن ناو ہمان چھ اس کی ونان مہدی مو. مہدی مو اود سو مہدی یمس یون شو سو امام یمس تشریف انن شو توے چھ یتھ دۄہس ونان عید. یہ چھ اود مز درامت یعنی واپس پلٹنا. 3 دۄہن ژٕ کتہِ تانیتھ کمس تان سندس دسترخانس پہ کم تان اس نے دعوت کورمت ژٕ اوسُکھ نہٕ پننٮ۪ن احوالن منٛز کینٛہہ. آز آکھ ژٕ واپس ڈیلی روٹینس منٛز. آز چھِ عید. آز چھِ عید یعنی واپس آکھ پننس ڈیلی روٹینس پن اس روزمرہ چھ کٲم چھےٚ تتھ منٛز اکھ واپس. توے چھِ ونان یتھ عید. ییٚلہِ کانٛہہ سفرس گژھان پتہٕ پھیران سُہ واپس تٔمِس پتہٕ مُبارک بٲدی کران. سفر چون روٗد کامیاب. زیارت چون گٔے قبوٗل. حج چون گوٚو قبوٗل. کیازِ سُہ چھُ واپس پلٹیومُت. ژٕ تہٕ بہٕ پلٹے آز واپس. ژےٚ مےٚ کھیوٚو آز یوٗ ٹرن واپس. وٲتۍ أسۍ بیٚیہِ تٔتھۍ مقامس یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ٲسۍ. توے چھِ ونان یتھ عید. جابر ابن عبداللہ الانصاری رحمت اللہ علیہ کرا روایت. مے بوز فرماوان رسول اعظم نبی مکرم امیر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلوات نبی مکرم فرماوان اذ کان
Yawman avvalı yawmin şevalin, avvalı yawmu şevalin. Yeli şevalı gornuk dohas. Yani yohoy doh. Yemda sıdı bu kadayız bırakmayın bihiç. Yeli şevalı gornuk dohası. Nadam munadin. Khudavandi Karim çekis malaika travan istad asmanı zeminas dermiyan. As malaika Turoz istad eken kam kya çay nada. Teçi nad dün. Teçi ağlav dün. Kus ağlav çi devayı malaik iz ki do. Subhu yeli falan çi iz hun. Sahar yeli moklan çi iz hun. Subhu yeli falan çi janduk hava çi gasan jari. Yat zeminas met malaik divan çak ağlava. Farma Resul-i Azam. Ağlav kya divan ayyuhal mu'minun ayyuhal mu'minu buzu miwan. Ayyuhal mu'minun miwan buzu. Anikudu ila javaizikum. Waliu radu javaiz. Waliu radu tohf. Waliu radu gift. Mu'minin. Taşı bay az kuz dohçu. Az şu tohf ratnuk doh. Az şu gift ratnuk doh. Az şu javaz ratnuk doh. Goya muzur kırıt rahan dohan. Fakuruduk trahan dohan. Haramı yok ki halalas kumti vücutnu trahan dohan ki hin. Magar ağzı ise mok valpah parvardigaros kun vapas. Valpah Khudavandi Karim kun vapas. Az di Khudavandi Karim javaz. Az di Khudavandi Karim se bod javaz. Kya javaz pruço Resul-i Azmas. Karo arz Nabi-i Mukarramas. Karo arz Nabi-i Tajdaras. Ya Resul Esman kus javaz di Khuda. Farmavan al magfirah. Eski dohçi Khuda magfirat bogravan. Al rahma. Eski dohçi Khuda rahmat bogravan. Al rizvan. Eski dohçi Khuda cennet bogravan. Ey cenneti ki şok. Ey magfirat şok. Vallahi azrat musallahi ibadet mazan magfirat. Azi cennet iman bogravan niyeti. Azi magfirat iman bogravan niyeti. Azi rahmat iman bogravan niyeti. Farmavan İmam-ı Rıza. Asmani imamatı kuçum Khurşid. İmam-ı Rıza aleyhisselam farmavan yakunu idan. Yevmu ictima ve yevmu zakat ve yevmu mağfira. Ye ईद छन माखोल कथाई की यम दो खुदा तमाम दुआ कबूल करान क्याज यह इज्तिमाहुक दुआ यह ज़कातुक दुआ यह मगफिरतुक दुआ इज्तिमा त करियो ज़कात त दियो बे दियो खुदावंद करीम इज्तिमा त ज़कात बदल क्या दियो मगफिरत आज छु खुदा मगफिरत बगरावा मगफिरत तकसीम करान तुह द्रव आज मजूर रटनी मगफिरत तस्कीम करनी मगफिरत तहसील करनी हासिल करनी मौला-ए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमावान यत ईद योस छ अत त्रे चीज रलान कयामतस कस चीज त्रे चीज छ रलान कत सत यानी हाजा यौम इन यौमकुम हाजा यौम युसाबु फीहि अल-मुहसिनून व हुवा अशबहु यौम बिक़ियामतिकुम ये दोष जंत कयामत तुशु दुनिया मज वथान बेहवान खर्चान खवान चवान यह दुनिया दुनिया मकलान पत आखरत बच गोया ची मौला कायनात फरमावान माह रमजान 30 दह दुनिया क्या दुनिया यह ववान अत अमल करान अत जिक्र करान वन आई ना ईद यह कयामत किस पे कयामत फरमावान त्रे चीज दोहस कयामत कस चीज वना बह तम त्रे चीज बरु तेल सवाल गोडनुक चीज फज़करू बिखुरूजिकुम मिन मनाज़िलिकुम इला मुसल्लाकुम यमिज आज तुह सुबह द्राव पन्यो पन्यो मंजिलो पे पन्यो पन्यो घरों पे तमाम छकवाद नेरान अख त नेरान ब्याक त नेरान ब्याक त नेरान ब्याक त नेरान फरमान मौला-ए कायनात अच पेवान कयामत याद क्याज आज छु तुह नेरान घरों पे कोकुन मुसल्लास मुसल्ला छना यत इधर नमाज बरगुजार गसान अगर ये कयामत वात ना तंदर क्या गसे खरजकुम मिनल अजदास इला रब्बिकुम बका नेरो सारी कयामत की दोरी कयामत सुबह फले आवाजी कयामत हसा आए तमाम तो कब्रों मज कोकुन गसो खुदावंद करीमस वो गोडनुक चीज छ ईदस त कयामत रलान यम तो घरों मज लुक नीरित खुदायस ब्रखन हाजिर सारी छ नेरान
یُس نہٕ ہفتہ ماہ رمضان روزدار تہٕ بِچار روزان چھُ سُہ تہِ چھُ نیران ییٚمہِ دۄہ یُس نہٕ وۄنۍ نٮ۪مازٕے زانٛہہ زانہِ سُہ تہِ چھُ یِوان ییٚمہِ دۄہ مگر قیامتس تہٕ یتھ کیٛاہ چھُ رلان پانہٕ ؤنۍ قیامت کہِ دۄہ وۄتھن قبرو منٛز لُکھ تھوٚد دورن شتاب کرن دورن کوکُن پروردگارِ یہِ گٔے اَسہِ اکھ چیٖز یُس عیٖدس قیامتس سۭتۍ رلان دوٚیِم چیٖز واذکروا برجوعکم الی منازلکم رجوعکم الی منازل الاخرہ او جہنم الجنہ بوقوفکم بمصلاکم ووقوفکم بین یدی رحمہ ییٚلہِ سٲری گرو منٛز درٛاے پتہٕ گٔے خۄدایس برونٛہہ کنی جمع ییٚتٮ۪ن مُصلاہس منٛز فرماوان مولایہِ کائنات مےٚ چھُ اَمہِ سۭتۍ پیٚوان قیامت یاد کیٛازِ چھُ قیامت یاد پیٚوان تمہِ دۄہ تہِ گژھن قبرو منٛز تھوٚد وۄتھن گوٚو یہِ اکھ چیٖز دوٚیِم چیٖز جمع گژھن خۄدایس برونٛہہ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕنکیٚس سٲری جمع چھِو منظر کٔرِو یاد ییٚلہِ قیامتُک آلو گژھِ قبرو منٛز یِیِو تھوٚد تُل پتہٕ دوٗرِو خۄدایس کُن یِتھے پٲٹھۍ گٔژھِو خۄدایس برونٛہہ کنہِ جمع کیٛازِ قرآنِ مجیٖدس منٛز چھُکھ نا خۄداوندی کٔرِتھ فرماوان لَیَجمَعَنَّکُم إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فِیہِ تُہۍ کرو بہٕ سٲری اکہِ جمع قیامت کہِ دۄہ اتھ چھُنہٕ ذرا برابر تہِ شک آز تہِ گوٚو خۄدایس برونٛہہ کنہِ جمع تمہِ دۄہ تہِ چھُو گژھُن خۄدایسٕے برونٛہہ کنہِ یہِ گٔے دوٚیِم چیٖز یُس عیٖدس قیامتس سۭتۍ رلان ترٛیٚیِم تہٕ ٲخری چیٖز یُس رلان چھُ یتھ قیامت کِس دۄہس سۭتۍ سُہ کیٛاہ گوٚو عیٖد نٮ۪ماز مۄکلٲو تہٕ درٛاکھ پنُن پنُن گرٕ بیٚیہِ واپس ییٚلہِ پتہٕ قیامت کہِ دۄہ حساب مۄکلاوان حساب مۄکلہِ پتہٕ دپہِ خۄدا نیٖرِو وۄنۍ پننِس پننِس اصلی گرس کُن کینٛژن آسہِ جہنم گرٕ کینٛژن آسہِ کینٛہہ گژھن جنتس کُن کینٛہہ گژھن جہنمس کُن وُنہِ ییٚتہِ نیرو أسۍ چھک گژھِ ییٚتہِ سٲری نیرن پننٮ۪ن پننٮ۪ن گرن کُن نیرن اگر حساب مۄکلہِ قیامت کہِ دۄہ سٲری ژلن پننٮ۪ن گرن کُن مگر کینٛژن آسہِ جنت گرٕ کینٛژن آسہِ تمہِ دۄہ گوٚو یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ رلان قیامتس لہذا گژھِ ییٚمہِ دۄہ قیامت یاد کرُن تمہِ دۄہ تہِ چھُ مےٚ خۄدایس برونٛہہ کنہِ حٲضر گژھُن آز تہِ گوس خۄداوندِ کریٖمس برونٛہہ کنہِ حٲضر توے گژھِ ہمیشہٕ پننٮ۪ن عملن پٮ۪ٹھ توجہ تراوُن کیٛاہ پتہ عمل گٔے ما قبوٗل نہ گٔے ما کانٛہہ کھوٹ ما روزُم کانٛہہ کمی ما روزُم کانٛہہ پیشی ما روزُم حضرت طاووس یمانی اوس صحابیے یارِ یاورِ حضرت امام زین صلوات یہ ووت اکہِ دۄہ آو امام زین العابدینس سید الساجدینس امام کائناتس امام علی ابن الحسین علیہ السلام تہِ گوٚو حٲضر دوٚپنس مولا 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 ییٖژ عبادت چھِو کران یہِ گٔے زیادتی مولا چھُ سۭتۍ پٲٹھۍ وٕچھان امام زین طاووس یمانی ہُنٛد نفر ونُن مولا ییٖژاہ عبادت ییٖژ اطاعت کھۄرن تُہنٛدٮ۪ن ورن کھسان پاین تُہنٛدٮ۪ن ورن کھسان ییٚلہِ خۄدایس برونٛہہ کنہِ چھُ استاد روزان ووٚتھُس واپس امام کائنات سید الساجدین زین طاووس یمانی بہٕ چھُسا پننِس بابس امام حسینہِ کھۄتہٕ بہٕ چھُسا پننِس بٔڑِ بابس حضرت امام علی ابن ابی طالب سٕنٛدِ کھۄتہٕ ییٚلہِ تِمو میانہِ کھۄتہٕ ژٔر عبادت کٔر بہٕ کرٕ نا کاش پتہ آسہِ ہا خۄداین کۄس میٲنۍ عبادت کٔر لہذا قبولیت چھِ اہم شرط زانٛہہ گژھِ نہٕ پننٮ۪ن عبادتن پٮ۪ٹھ فخر کرُن ناز کرُن نخر کرُن خۄدایا مےٚ کٔر عبادت میٲنۍ عبادت گٔے تہِ قبوٗل بیٚیہِ تہِ چھا کانٛہہ پران نٮ۪ماز بہٕ یوت چھُس پران نہ یوٗت ژٕ فخر کرکھ تیوٗت چھُ خۄدایس نِش دوٗر گژھان یہِ تھٲیزِ یاد یوٗت ژٕ نٲدِم روزکھ یوٗت ژٕ منقصر روزکھ یوٗت ژٕ ندامت تھاوکھ دپکھ خۄدایا مےٚ کٔر عبادت خبر قبوٗل گٔے ما نہ گٔے ما ندامت چھُ خۄدایس نزدیٖک انان فخر تہٕ مُباحات چھُ خۄدایس دوٗر لہذا پننٮ۪ن عملن پٮ۪ٹھ چھُ فخر کِہیٖنۍ ییٚلہِ 29 سِپار شروع گژھان چھِ خۄداوندِ کریٖم ارشاد فرماوان تبارک الذی بیدہ وہو علی کل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن مےٚ دِژمو موت مےٚ دِژمو حیات کیٛازِ دِژمو حیات لیبلوکم تاکہِ بہٕ ازماوو تُہۍ ازماوٕنۍ کتھ منٛز چھِ خۄداے ژےٚ ایکم احسن عمل بہٕ وٕچھِ ہا تۄہہِ منٛز کُس چھُ احسن تہٕ بہتریٖن عمل اکھ گوٚو اکثر عمل
یہ ژرِ عمل کس کران نماز کس زیچ پران یم گئی ژرِ عمل بیاکھ گو احسن عملا بہترین عمل خدا چھن ژے ژرِ عمل منگان یہ تھے زیاد امہ غلط فہمی مز نیر ژٕ نٮ۪بر خدا وند کریم چھِ ژے ژرِ عبادت منگان مےٚ دِکھنا عبادت راتس پرکھ نا میانہِ خٲطرٕ نماز دپان چھ نہ یُتُے پرکھ تِژٕے پرکھ مگر اصل گژھِ اکھ گٔے کانٹِٹی بیاکھ گٔے کالٹی خدا چھُنہٕ ژےٚ مےٚ کانٹِٹی منگان سُہ چھُ مےٚ کالٹی منگان اگر زٕ نفر آسن تیٖر چلاون وٲلۍ تیٖر کمانہِ منٛز آسہِ تِمن تیٖر اکھ تہِ آسہِ تیٖر چلاوان تٔمِس نِشانس لگاوُن تیٖر بیاکھ تہِ چھُ تیٖر چلاوان تٔمِس نِشانس لگاوُن تیٖر أکۍ لگوو 1000 تیٖر نِشانس لٔگۍ 8 أکۍ چلو کٔژ تیٖر 1000 تیٖر نِشانس کٔژ لٔگۍ 7 تیٖرو منٛز 8 تیٖر بیٚکۍ چلو 100 تیٖر مگر 100 منٛز لٔگۍ 98 نِشانس کامیاب چھا 1000 تیٖر چلاون وول کنہٕ کامیاب چھُ 100 تیٖر چلاون کامیاب چھُ 100 تیٖر چلاون ییٚمہِ سٕنٛدۍ 98 تیٖر مقامس لٔگۍ پوینٹس لٔگۍ کامیاب چھُ سُہ گوٚو کامیاب چھُ سُہ ییٚمہِ سٕنٛز عبادت گٔے مگر قبوٗل گٔے سُہ چھُ کامیاب کامیاب چھُ تِم عبادتن ہٕنٛز عبادت کرِ مگر قبوٗل گٔیس نہٕ کٕہٕنۍ لہذا سانیو اِمامو کوٚر نہٕ عبادتن پٮ۪ٹھ زٕہٕنۍ تہِ فخر اہلِ بیتو کوٚر نہٕ عبادتن پٮ۪ٹھ زٕہٕنۍ تہِ مباد مےٚ کر ییٖژاہ عبادت خۄدایا بس مےٚ تھٲومٕے مِنت نہ ہرگز نہٕ کِہیٖنۍ بلکہ اہلِ بیتو یی ونان خۄدایا یہِ عبادت کٔر مےٚ کٔرزٮ۪م قبوٗل ییٚمہِ وِزِ خانہ کعبُک تعمیٖر کوٚر جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ تعمیٖر کٔرِتھ محنت تُلِتھ مشقت تُلِتھ کوٚر خۄداوندِ کریٖمس کُن دعا دوٚپُس خۄدایا ربنا تقبل منا انک انت یہ گژھِ نمازِ منٛز تہِ یہِ دعا پرُن کیازِ یہ چھُ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد دعا خانہ کعبہ بنٲیتھی خۄدایا مےٚ کٔرزِ وۄنۍ یہِ قبوٗل تٔمۍ ووٚن نہٕ خۄدایا مےٚ کٔر وۄنۍ ییٖژاہ بٔڑ عمل مےٚ کیٛاہ ہیٚکہِ امہِ بدلہٕ نہ ییٖژ عملہ کٔرٕم توتہِ کٔرزِ وۄنۍ ژٕ تہٕ بہٕ تھاوان مِنت خۄدایس ژٕ تہٕ بہٕ تھاوان مِنت خۄداوندِ کریٖمس کربلاہس منٛز چھِ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سورُے قۄربان کران درگاہ خۄدا سورُے پنُن رکھ دِتھ پنُن خوٗن دِتھ پنُن خوٗنی جگر حتیٰ پنٕنۍ اولاد پنٕنۍ انصار پنٕنۍ اہلِ بیت پنُن سورُے عیش آرام تراوان پتہٕ شہیٖد گژھان تہٕ روحان گژھان مگر تمہِ پتہٕ چھِ حضرت زینب سلام اللہ علیہا أمۍ سٕنٛدِس بدنِ اطہرس پٮ۪ٹھ یِتھ خۄداوندِ کریٖمس کُن دعا کران دپان خۄدایا اللہُمہ تقبل هذا قربان خدایا یہ قربان کرتا قبول یہ قربانی میرے کرتا قبول یوتہ تھود واقع کائناتس مز کربلا ہیو واقع مگر تگن تہ ونان تم توتہ کرزِ اسی قربانی ژٕ تہٕ بہٕ تھاوان محنت امامس ژےٚ تہِ مےٚ تگان اکھ شبہ کرُن پتہٕ تھاوان یورے لوٗر پٮ۪ٹھ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین گژھِ امام یہ کرزم قبول مےٚ چھے نہٕ تگان عملہٕ کرُن یم عمل کرزم زہ گژھِ نہٕ مباحات تہٕ فخر کرُن پننٮ۪ن عملن پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ کم أسۍ کرو فخر اسہِ حیثیت چھےٚ کیٛاہ اسہِ حیثیت چھےٚ کیٛاہ اسہِ قدر چھےٚ کیٛاہ اسہِ گۄدر چھُ کیٛاہ اسہِ سٹیٹس چھُ کیٛاہ اسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ چھِنہٕ کِہیٖنۍ ییٚتہِ گٔے ملائکہ خۄداوندِ کریٖمن چھِ ملائک پٲدٕ کٔرمٕتۍ صرف پننہِ عبادت خٲطرٕ صرف تہٕ صرف مگر نہج البلاغس منٛز فرمان مولا امیر المؤمنین یعصوب الدین امیر بیان امیر سخن مولا الموحدین امام العارفین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام مولائے کائنات فرماوان خداوندا یم ملائک سے پٲدٕ کٔرِتھ نہ فقط تہٕ فقط عبادت خٲطرٕ تم چھِ راتس دۄہس 24/7 چین عبادت کران راتس دۄہس مگر تم تہِ ہیٚکن نہٕ چانہِ عبادتُک اصلی حق ادا کٔرِتھ ییٖتیاہ ملائک یِم نہٕ زانٛہہ گۄنہٕے کران ژٕ تہٕ بہٕ چھِ خطا کار ژٕ تہٕ بہٕ چھِ گۄناہ کار أسۍ ہیٚکوا سُہ حقہِ عبادت انجام دِتھ سوالٕے چھُنہٕ لہذا یۄس کھوٚنٛڈ کھوٚنٛڈ عبادت ژٕ کران چھُکھ دپان خۄدایا یہِ کٔرزم توتہِ قبوٗل پننِس درگاہس منٛز کٔرزم یہِ قبوٗل توے حدیث چھُ حدیث پیغمبر حدیث نبوی حدیث رسالی فرمان رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ کونو یقبل العمل بقبول العمل
اشد اہتمامن بعمل عمل کرنے خاطر زیادہ گژھِ توجہ دین قبول گژھنہٕ خاطرٕ یعنی دپان کُنہِ پٲٹھۍ گوٚژھُس بہٕ 7 رکعت مۄکلاوُن پٔرِتھ کُنہِ پٲٹھۍ گوٚژھُس بہٕ یہِ دعایہِ جوشن کبیٖر مۄکلاوُن پٔرِتھ نہ تیوٗت گژھِ نہٕ توجہ اَتھ دیُن کُنہِ پٲٹھۍ گوٚژھ مۄکلاوُن پٔرِتھ نہ ژٕ گژھِ وَنُن ییٖژاہن پٔرٕم تیٖژاہن گژھن قبوٗل گژھٕنۍ اگر اِنسان واز بوزِ یوٗت ژٕ واز بوزان چھُکھ یوٗت ژٕ واز بوزان چھُکھ یوٗت ژٕ مجلس بوزان چھُکھ ژٕ چھُکھ نہٕ بٔریٖو ذمہ گژھان کینٛہہ ژےٚ چھی بار ہُرٲے یہِ دۄہ تھٲے ژٕ یاد ژٔرِس بوزنس ژوٚر حساب پرانہِ زمانہٕ ٲسۍ سٲنۍ پرٲنۍ تِم پرٲنۍ تہٕ نیک سیٖرت لُکھ تِم ٲسۍ نہٕ یوٗت واز بوزان یہِ تُہۍ چھِو بوزان أسۍ ہا بوزان یوٗٹیوٗب اوس نہٕ ایف بی اوس نہٕ آز چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اَتھس کٮ۪تھ یوٗٹیوٗب پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ واز بوزان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ مجلسن دَران علما چھُ ژپٲرۍ واز چھُ ژپٲرۍ مگر عمل ٲسا تِمن زیادٕ کِنہٕ اَسہِ چھےٚ تِمن ٲس زیادٕ کیازِ تِمن ٲس عمل زیادٕ تِمن ٲس قبوٗل عمل زیادٕ واز ٲسۍ کم بوزان عمل ٲسۍ تٔر کران گوٚو لہٰذا تِمن اوس نہٕ تیوٗتاہ یُتُے بوزان تیُتُے عمل کران أسۍ چھِ بوزان واریاہ عمل چھِنہٕ کران یوٗت ژٕ بوزان یہِ چھُ چانٮ۪ن کھسان یہِ بار چانٮ۪ن عملن چانٮ۪ن ہیٚکٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بار کھسان یہِ چھُ والُن پتہٕ واریاہ بوٚڑ مُشکِل لہٰذا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ عملہ گژھِ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ انجام دیُن أتھۍ چھِ قبوٗلیت یوٗت تیوٗت گژھِ کوٗشش کرٕنۍ مےٚ اگر یِم 2 رکعت تہِ پرِ یِم گژھن خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ لُکن ہاونہٕ خٲطرٕ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ ہاو باو خٲطرٕ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ اکہِ دۄہ اوس ہارون رشیٖد بنی عباسن ہُنٛد بوٚڑ خلیفہ اکھ یتھ ونان چھِ أسۍ خلیفہ عباسِدٕچ گولڈن ایج تٔمۍ بنٲو مسجد اکھ ہارون رشیٖدن بنٲو مسجد یانہِ مسجد بنٲو اپٲرۍ اوس پکان اہلِ بیت اطہارن تہٕ آلِ محمدن اکھ دیوانہ اکھ زمانہٕ اوس دیوانہٕ ونان حضرت بہلولِ دانا اکھ صلوات حضرت بہلولِ دانا درٛاو اپٲرۍ أمۍ ووٚن ہارون رشیٖدس ہارونا یہِ کیٛاہ چھُکھ بناوان مسجد دوٚپُس کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ہارون رشیٖدن کٔر تھوڑا ژھپھ ووٚننس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ اچھا خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ مسجد خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ درٛاو بہلول دانا واپس درٛاو واپس مسلہٕ گٔے دۄہ کارٕبار یہِ بہلول پیوٚو گرِ وٲتِتھ أمۍ اوٚن بوٚڑ بورڈا اورے تھوونس پنُن ناو لیکھِتھ ہاذا مسجد بہلولن یہِ چھےٚ بہلول سٕنٛز مسجد یا یہِ چھےٚ مےٚ بنٲومٕژ یہِ نہٕ میٲنۍ مسجد چھےٚ خۄداے سٕنٛزٕے یہِ چھو بنٲومٕژ کٔمۍ حضرت بہلولن تھوونس بورڈ کھٲلِتھ وٲژ شیٚش کٔمِس ہارون رشیٖدس ہارونا یِتھ پٲٹھۍ چھُ تٔمۍ پنُن بورڈ کھولمُت پنُن بورڈ ہارون رشیٖد آو دوٚپنس یہِ بورڈ وال سا بۄن دوٚپنس کیازِ دوٚپنس نہ یہِ چھےٚ نہٕ مےٚ بنٲومٕژ ژےٚ اوترٕ ووٚنُتھ یہِ چھِ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ بنٲومٕژ چاہے پتہٕ ناو چون کھسٮ۪س چاہے ناو میون کھسٮ۪س یہِ چھےٚ نہ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ دپان ہارون رشیٖدن کٔر ژھپھ أتی چھُ ننان عمل چھا خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کِنہٕ عمل چھُ لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کوٗشش کر قبوٗلیت عملہٕ خٲطرٕ کر ژٕ کٲم یۄس تہِ عملہ ژٕ کرکھ دپکھ یہِ گژھِ فقط تہٕ فقط خۄداے سٕنٛدے یوت خٲطرٕ آسٕنۍ سُہ عمل چھُ قبوٗل توے چھُ اسہِ منٛز مستحب ییٚلہِ نٮ۪ماز گٔنڈِو نیت ییٚلہِ کرٕنۍ چھُ پر نٮ۪مازِ شام قربتن الی اللہ امہِ برونٛہہ گژھِ پرُن اکھ آیت کیاہ قُل اِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ العالمین نٮ۪ماز میٲنۍ زِندٕ روزُن میون مرُن میون یہِ چھُ گژھِ سورُے خۄدا بندی کٔرِتھ سٕنٛدے خٲطرٕ سورُے خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ سورُے خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ تمام چیٖز خۄدا بندی کٔرِتھ سٕنٛدِ خٲطرٕ زِندٕ روزُن مرُن توے امام موسیٰ کاظم ٲخری روایت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ تہِ کانٛہہ تہِ عمل کران کانٛہہ تہِ عمل گۄڈس تہِ ٲسۍ أسۍ اکھ دعا پران عمل کٔرِتھ ٲسۍ پوٚتُس بیاکھ دعا کران دعا کیاہ اوس اللہُمَ تقبل منی کما قبلت من ابراہیم خدایا یہ عمل کر مےٚ نِش قبوٗل یِتھ پٲٹھۍ حضرت ابراہیٖمس نِش عمل کریکھ أسۍ تہِ کرو خۄدایس یِہوے دعا بہٕ ونہٕ تُہۍ ؤنِو مےٚ پتہٕ
اللهم تقبل منا چونکہ امام موسیٰ قاسم اس منی بیان کرا اس ونو منا یعنی اس نش کرزکو اللهم تقبل منا كما قبلت من إبراهيم كما قبلت من إبراهيم اب یہ عید بنا نے اس آئی بیٹے واپس اچھا عید کیا عید سنا عید الفطر فطر معنی کیا کو نہ کرے سوال ون سا فطر معنی کیا وہ فطر کو نا صدقہ فطر کو نا صدقہ کی زکات کو صدقہ زکات کو نا اصلی صدقہ زکات سے اندر معنی اس وچھو زکات بھی ژور کرے گڈائی کرے برا جھوٹ مطلب ات کیش پر زکات پت کیش صدقہ سی مو کیس مانس من گسان تزکا تزکی نفس زکات چھ ایک خاندان خاندان اچھا فطر کیش بنا ہے عید الفطر زکات فطر فطر سے کہیں چیز فطر معنی کیا ہو فطر درامو چھ فطر مز قرآن متريو الله فاطر السماوات والارض فطر گو پھاسون فطر کیا گو پھاسون فطر گو متراون یل تھی دان چھون زمینس مز ووان یہ زمین چھ ات دانس ات بیلس پنس شکمس مز جائے پتہ چھ پھٹان پھاسوان یوان ات ونان امس دانس گو فطر کیا گو فطر یہ پھوٹ دان یہ کیا پھوٹ یہ دان ات گو فطر فطر کیا گو بھائی تشہ نا افطار کران افطار فطر افطار فطور فطر گو پھاسون یا مژراون افطار تہ گو مژراون افطارس مز چھ دہان پن ون کھن خاطر مژراوان وہ چھ کران صدقہ فطر چونکہ آز مژرووت وہ چھ توے دِوان صدقہ پہ تاکہ سہ عمل گژھن قبول صدقہ فطر زکات فطر یعنی مژراونچ زکات مژراونک صدقہ آز کیا مژرووت ژے گنڈ مژرٲوِتھ احرام اور تام اوسُکھ احرامس مز یمن 3 دۄہن حلال تہ اوسُکھ نہٕ ہیٚکان کھٮ۪تھ دۄہس آز توے چھِ ونان فطر عربی زبان مز چھ بریک فاسٹ چھ نا کران أسۍ ناشتہ صبحٲے صبحکِس ناشتہ چھ ونان فطور فطور یہ چھُنہٕ کٲشُر فطور چون تہٕ میون فطور کِہیٖنۍ یہ چھ عربی فطور فطور کیا گو فطور گو مژراون بریک کرن فاسٹ بریک فاسٹ کرن ناشتہ کرن صبح افطار تہ گو مژراون فاطر تہ گو مژراون وول فطر گو مژراون یعنی اخ چھ چھُکھ آز ژٕ مژراوان بیاکھ چھ خدا مژراوان ژٕ چھُکھ پنٕنۍ دہان مژراوان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ خدا چھی رحمتٕکۍ دروازٕ مژراوان چانہِ خٲطرٕ ویلی ژےٚ تہِ مژرووُتھ دہان آز خدایَن تہِ مژروو آز دہان اتھ جنتس مژرووُن بار تٔمۍ تہِ کوٚر افطار ژےٚ تہِ کوٚرُتھ افطار تٔمۍ تہِ کوٚر فطر ژےٚ تہِ کوٚرُتھ فطر وۄنۍ چھےٚ ونان ترٛیٚیِم افطار کر ژٕ وۄنۍ اکھ افطار گوٚو ژےٚ پٮ۪ٹھ وٲجِب وٕنکیٚنس ژےٚ چھُے وٕنکیٚس کھیوٚن چیوٚن ضروٗری وٕنکیٚس ہیٚکہِ نہٕ روزدار روٗزِتھ ژےٚ چھُے وٕنکیٚس وٲجِب افطار کرُن مژراوُن دہانہٕ مژراوُن مگر بیاکھ چیٖز اکھ مژراو ژٕ آز ٲخری کتھ یہے آسہِ اہم کتھ یہ آسہِ یِم پوٗرٕ مجلس ہُنٛد لبہِ دباو دہان مژرووُتھ تٔمۍ تہِ مژرٲے آز رحمتٕکۍ دروازٕ بیٚیہِ اکھ چیٖز مژراو خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ دلن مژراو حسدٕکۍ گنٛڈ ذہنن مژراو تکبرٕکۍ کھُرۍ ژےٚ تہٕ مےٚ چھِ دلن آمٕتۍ کھُرۍ اَسہِ چھِ گنٛڈ لٔگمٕتۍ حسدٕکۍ تکبرٕکۍ دُنیا دٲری ہٕنٛدۍ ہوٚبہِ دُنیہٕکۍ یِم کھُرۍ مژرٲیِو دل کٔرِو صاف اکھ أکِس نِش گٔژھِو عیٖد چھو وہ آو خۄدایس نِش وۄنۍ واپس بیٚیہِ دُنیاہس منٛز ؤلِو کٔرِو افطار دلس کرنٲیِو افطار دلس مژرٲیِو حسدٕکۍ گنٛڈ تکبرٕکۍ گنٛڈ ملال دٲری ہٕنٛدۍ گنٛڈ یِم گنٛڈ مژرٲیِو قبیٖل دٲری ہٕنٛدۍ گنٛڈ مژرٲیِو لڑایَن ہٕنٛدۍ کھُرۍ مژرٲیِو فسادٕکۍ کھُرۍ مژرٲیِو گٔژھِو اکھ أکِس نِش سٲری گنٛڈ مژرٲیِتھ دٔپِس بس أسۍ آے وۄنۍ خۄدایس نِش واپس مگر یُتھ نہٕ پگاہ یِم دُنیا منٛز خٲلی اتھو نیرو چھنیو اتھو نیرو یوٗت ژٕ اکھ أکِس پشیمان روزکھ اکھ أکۍ سُنٛد ملالہٕ تھاوکھ تیوٗت چھی نۄقصان ژےٚ پگاہ ٲخرتس منٛز ہٮ۪تمہٕ دِتمہٕ چھی ژےٚ پگاہ کٲیناتس منٛز تَتھ یی نہٕ کانٛہہ پگاہ بچاونہِ کانٛہہ پگاہ بچاونہِ
حسدس مبر گوڈ فتنس مبر گوڈ فسادس مبر گوڈ حسد نش کر پن پان پاک اشن تیوت چھنس دینی اسلامس مز روزت دینی اسلامس اندر روزت دینی اسلامس تحت روزت عبادت کران کی یوتا اس دینس پر آسن زد تھاوان اوتا چھ زد اس جواب دمو پگا خدا وندی کریمس کیا ونوس خدایا یہ نماز پڑھ رہی اور حسد ترونا اس کے نماز پڑھ رہی تکبر ترونا اس کے نماز پڑھ رہی بزرگ بینی تروین اس کے دلن میں گرانڈ مصراو خدایا واسطہ چھی دعا کرنا بو دعا کرنا آج سے دیں مہدی سپان نا دعا کری تھی پانتا شو پیتی زیادہ وغیرہ خدایا شی آمد چاہت بارگاہ پانن حلم ہے پانن گناہ ہے اشتباہ ہے سن نام اعمال شو یا سید سیاہ اشرو سیاہ چیز چہگی کتا گناہو سچے سیاہ سن نام اعمال سیاہ سن حلم برد اشتباہ اچھن عمل کہن اچھ گناہ اچھ حرام کری اچھ دوکھ دہی اچھ حرام اچھن بیکین خدا یہ چھری حلم ہے چھے سامت اچھ گناہ حلمن مز اسیان چھ اس لکھت نام اعمال اسمس خدا یم عید کی برکت یم رمضان کی برکت روح رمضان حضرت علی علیہ السلام سے برکت سانن گنہن کر غفران سانن گنہن کر غفران سانن گنہن کر غفران یہ اکو دعا اگر قبول گژھِ کافی چھ سان خدایا سانن گنہن کر غفران سانن اسیانن کر گزران اس چھین تاب خدایا عذاب قبر نش تھاو اس امان اس چھین تاب خدایا فشار قبر نش کر آزاد سکرات الموت کر سان خطر آسان یتی نیرو رشتہ دارن گھر گزو سلام گزو ایک گزو سلام یمس ولال آسو تمس تہ گزو سلام کیازِ فرمان مولا الموحدین اگر کا خدا مندی کریم چھ سارے کھوتہ تھوٚد ترین قدم کس خدا سارے کھوتہ پسند اڑو ونس یس قدم حجس گژھِ سہ قدم یس پکہ توکن تتھ گرس کن یہ گر یم سن ملال دری ٲسٕس لڑٲے ٲسٕس یہ قدم پکنا گرس کن دش آز مۄکلاو دل کرو صاف دپان یہ قدم چھ خدا وندی کریمس بہترین پسند بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى محمد وآل محمد